Meze mute? Bravo. Yego mbonye mupostinze umugabo. Yego. Hariya muri groupe yacu y'itangazamakuru y'Urugendo TV. Yamaye. Yego. Ahubwo nundi uyipostinze usije ko ariho nimero yanjye nyine. Nundi uyipostinze. Yego. Ubwo nundi uyipostinze nuba kuri urwo rubuga nyine sindubagaho. Ahubwo nasizeho nimero yanjye nyine ngo ugeneye ubusobanura mbaze. Okay, nanjye niyo mpamvu nyine ngwaje ko ni umunyamakuru kuri Niwe Zaki. Yego. Ndashaka ko nyine nsobanurira neza amenye ngo uriya muntu ninde, yitwa nde, yari amazina nari yitwa Donat. Nari ndagira. Sengiyumva. Ni mu kahe karere? Muri Burera. Yego muri Burera bwo ni mu Majyaruguru. Majyaruguru. Yego y'u Rwanda. Mu wowe murenge? Kinoni. Yego. Ngaho dusobanurire gakeya twumve nyine ku buryo dutanga amakuru ku buryo. Kibazo rero ni mu muhanda ndatwaye nicyo kibazo. Ihangane gatoya nimpagarara ndakubwira. Ndakako ndigiye nyine. Nta kibazo. Bambwiye ajya mukorera iki kinyamakuru? Niwe Zaki kuri YouTube. YouTube yitwa? Niwe Zaki. Wezaki? Niwe. Niho nkora nyine amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Rero kuko iriya gurupe n'ubundi harimo abanyamakuru duhuriyemo nayibonyemo. Bita numva nshatse nyine nanjye kuba nayikoraho kuko mbona nyine ari ingenzi. Niyo mpamvu nari mbonyemo nimero yanyu nyine mwashyizeho ngo ukenera icyo amenya, ashaka kugira icyo amenya ababaza. Yego. Niyo mpamvu nari nse muhamagara. Ngaho ntacyo connect tugende. Yego. Ubwo mbere na mbere nyine n'umwirondoro w'uwo muntu. Umwirondoro yitwa Sengiyumva Donat. Yego. Abarizwa mu atuye mu Majyaruguru. Karere ka Burera umurenge wa Kinoni. Yego. Rero nubwo twabonye inkuru muvuga ngo yishe umugore we, nibyo cyangwa byari? Yego nibyo, yatemye umugore we. Umugore witwaga? Muri iyo message uraza kuribonamo izina rihari. Ntabwo izina ndizi neza, ntabwo ndyibuka neza. Muri iyo message ririmo. Ariko ririmo. Ntacyo Yego uraribonamo izina ririmo muri iyo message, muri iyo tangazo izina ririmo. Naryo ndarikoresha nta kibazo. Yego. Byabaye mu masaha ya saa gasangahe? Ejo mu masaha ya 5:45 nk'uko message byanditsemo. Nibwo mwabonye mwagiye kumva amakuru. Muraturanye cyangwa se nawe wabyumvishe? Muraturanye. Okay, aho biroroshye cyane. Ubwo amakuru turavuga ko twayahawe nande rero? Umuturanyi. Na ngombwa gutangaza nta kibazo. Ayo ngayo abahagije nta kibazo. Murakoze. Icyo kiganiro mwumvishe kigufiya ni ikiganiro ngiranye n'umwe mu batanze amakuru bavuga ko uyu mugabo Donat yishe umugore we amutemye, bityo rero uyu mugabo yahise ahunga, ariko n'ubu ntago amakuru aramenyekana y'ahantu uyu mugabo yaba yahungiye, dore yuko akarere ka Burera gahana imbibi n'igihugu cya Uganda, hari umupaka uhuza u Rwanda n'Ubugande, bityo rero bigakekwa ko yaba yinjiye mu gihugu cya Uganda. Bakaba batanze itangazo bavuga bati nyamuneka nimutabare, mugende muba ijisho rya mugenzi wawe, ku buryo ubasha kubona uyu mugabo. Mwumvishe mu mwirondoro baduhaye ko uyu mugabo n'ubundi ari wo mu karere ka Burera. Rero uyu mugabo akaba yitwa Donat nk'uko mubyumvishe mu mazina uyu muturanyi atubwiye. Rero uramutse umubonye wahita uhamagara nimero ngiye kugushyirira kuri screen kugira ngo uhite utumenyesha ko uyu mugabo waba wamubonye, kugira ngo abe yatabwa muri yombi ubundi aryozwe ibyo yakoze. Rero njye utanze amakuru ni Zaki, naho iyi ni Niwe Zaki. Ndagushimiye tubanye, kandi ujye ugumya ubane nanjye mu biganiro n'amakuru abitandukanye mba ngenda negura umunsi ku munsi. Ugire ibihe byiza. Ciao ciao.